Hello, Foreman. Hello. Kumusta ta? Building tayo pat pa deryo? Sunod to ati kontraktor ki ko. Kurang miti ko ay pakabit ko ba amin dati round bar na atoy. Ayan, nangyay pag amin taron ba? Kabay ngay. At poste na. Pagbalin nyo lang at talo. Talo lang. Talo lang ti round bar na. Ayang ngay ko na. Ti budget na ta 1 million. Half Oh. million lang ti kabiltid ta. $500,000. Ano nagkilmit ti mapang kanya tayo. Gawin na. Tapos ta budget ti pangsida. Nga pagsidain nyo pala si sardinas di kita trabador. Ay sardinas pala garد ka tangik. Eh, Sige. Tapos basta kita ninyo at tapos sa semento na. Gudwa lang talan nyo tanong ka. Kabi nyo ti darat na tanong ka. Natitigkir. Okay. Sige.